Baba. Pay. Bu kүйіп atışын қараңыздар, Maşallah. Өте күшті печка екен да. Урматтуу мекендештер, бүгін сіздерге өзіміздің Қырғызстандың өндіріші, Қырғызстандың печка жасаған компаниясы Али Арыштың печкаларын айтып береміз. Мына ушундай гигант чоң печкаларды жасайт екен. Мен күткөн эмес элем, бүгүн көрүп алып, аябай сыймыктанып, сүйүндүм туугандар. Мен азыр Жалал Абадка келдим. Жалал Абад шаарында билесиздер, Жалал Абад шаары аябай жакшы өнүгүп жатат. Тунук деген эс алуу комплекси ачылды. Тунук банясы, билесиздер. Ошол Тунук банясынын азыр аркасына печка тармагына кирдим да, котельныйына. Ушул Тунук эс алуу комплекси Али Арыштын печкаларын жасатып койдуруптур. Өтө мощный печка экен. Азыр ушу Тунук СПАнын өкүлү Эркин мырза бизди ушуда